Dei ka makin le menta, dei ban kerwit ini arden haban dapiang. Penkelam ni arden. Kata kadi katong, jong baro ki Polka Party, menta ki wat hanno dengan dia ban pinsusu bakla. Kila check iki video jonga barim ngam keren kabalong Hongkong bat ke banga keren menta. Kila nu sok no she sentence ar sentence negi jingkren jonga poet baki beri gunong wa. Meneng idan bala penpoy nga ya ko video ka banga keren ya ko meeting hasora. Sapang ba kamdon ka sang ipa tangkat tu ani kibri ko ngai ba ka ito ngopet full video what you pay thank to clips nama ka to ga jige jingle jige nong siun jige ban pen kumar la pi ko ban tip e jingkran ga juba den what pay thank to clips siba she's cut like cut second pay full video pen so tho ya ga jingmot kila persyang banwa umta kile tumno o kile Sikitu kepadang John Bon kiseng kasi kiang o printip ke PPP ketiga seng sign partai jung Kristan. Bapri kepadang long seng kasi kiang kutas si. Kita kini ki betul sini. Kilek sebedang ki Katolik kiang o printip PPP li berpersak Katolik ha. Ladan wilam kami bapri langot. Kiang ai isi tu barden bu isi Katolik kana. So sedai bapri. Katakan dekat temaga joki, ban pinsu tu apa kelai ki pai ba. Katakan temaga joki kalau ban pinsai, ban pin kupori pai ba. Lek sebabun presbyterian no, kita ngalam BPP tim jiso tenat ikip dia barang presbyterian. Ngongi ke voice of the people party. Mungkin no ngalam hapang ipet ya ke jet menriu, ngimpet haka balang ayu bidan. Bidan Kristen ne. Pimut mangi kino ngalam juga voice of the people party la deng yak limpi la lap ubriu, bemensah limpi ngano sa. Bidan Kristen ne. Bidan balang ne. Milim bentor bantili kita. Nito na po ka party ke sini, nino tenang baka base of the people party ke party ka babromi ke kunhon balang jat jinget baro kiyo tiket na ka party ke sini.